Kristu inkosi. Ngibingelele ngiqale nje lesivakashi sethu. Ngibingelele umama Sithomana. Ngibingelele ubaba. Ngibingelele umama. Ngibingelele insizwa. Ngibingelele intombi. Ngibingelele uSunday School. Ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane namhlanje kusuku namhlanje suku lapho lingabalele kangako sembethe nje kahle kumnandi kodwa ke nalezi insuku ezibalele kushisa kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu nangazo khona bakhala ngamakhaza ngalezo futhi ezibandayo. Siyambonga uNkulunkulu ngazo ngoba zenziwe nguye. Konke okwenziwe uNkulunkulu kuhle. Akukho okuyiphutha okwenzeka kuyena. Nalokho esingakuthandi sikubona kwenzeka empilweni zethu kuyena akulona iphutha. Makumiswe iphutha kuyena kusho ukuthi kuhle. Kube kuhle kuyena ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela. Ngizocela ke siqhubeke sibheke uMateyu 6 verse 10. Kufundeka kanjena kuthiwa mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Cela sivala amehlo kulo. Baba uthanda amandla sibonga ukwazi ukuthi abantu ababili noma bebathathu uma behlangene ngegama lakho kulapho bekhona. Sibonga Nkosi ukwazi ukuthi phakathi kwethu khona namhlanje khona kulesi sikhathi ukhonela Nkosi ukuthi uzokhuluma amazwi akho kithi aphilisayo, ngoba Nkosi izwi lakho liyaphilisa, izwi lakho liyasihlambulula. Sibonga uNkulunkulu othengcwele ukuza emthonjeni wamanzi aphilayo ukuza Nkosi ukuzofumana isinkwa sokuphila, ngoba uNkulunkulu othengcwele odla lesisinkwa esinkosi uJesu aphuze igazi lakhe unokuphila kungaphakade. Sifike Nkosi la kule ndawo ngoba sizofuna ukuphila kungaphakade. Asifikelanga umuntu Nkosi ukuthi sizobonwa noma sizobona abantu, kodwa Nkosi yamakhosi sifike kuwe Nkosi. Siyacela ke somandla ukuthi Nkosi sesisebukhoneni bakho usebenze ukhulume. uNkulunkulu uthona amandla sikhulekele ukuthi Nkosi lokhu Nkosi okusenhlizweni yakho okuveze ezimpilweni zethu sikuzwe Nkosi. Ngolunye usuku wamthuma uPetru ukuthi makahambe aye kuAnaniya. Ananiya washo kanjalo ukuthi sesilapha namhlanje esithi makakhulume umntwana wakho uPetru lokho uNkulunkulu afisa ukuthi bakuzwe. Sebezwile Nkosi bazi babhajadiswa Nkosi, bathola Nkosi ukuphila Nkosi lokho ababekudinga. Siyakhuleka ke uNkulunkulu othona amandla ukuthi ngisho nakuyo ke namhlanje inkonzo yobhabhadiso siyakhumbula. Siyacela Nkosi ube kanye nabo bonke abantwana bakho abazobhajadiswa Nkosi, ubasize somandla ubenzele umusa ube phakathi kwabo. Nangaleyo nkonzo Nkosi kusindiswe abaningi. Namhlanje Nkosi siyacela ke Nkosi ukuthi usindise ezonweni zethu ngoba wena igama lakho unguJesu. Lisho kanjalo izwi lakho Mateyu 1 verse 21. Siyacela ke somandla ukhulume njengokuthanda kwakho, njengalokho ushilo ukuthi izwi lakho linamandla, libukhali futhi kunesikembe sikanhlangothi zombili. uNkulunkulu othengcwele siyacela ke somandla ukuthi uNkulunkulu othona amandla usiphilise ngalo. Sibe ngabaphilayo, singafunyanwa singabantu Nkosi abalusizi abokudatukelwa, kodwa Nkosi sibe labo bantu Nkosi amakhosi abayotshekola ngalolu suku njengamathole. Lapho somandla sikufika usuku lokwahlulelwa. Usenzele umusa ke Nkosi, usikhumbule nathi, ungasikhohlwe embusweni wezulu. uJesu Kristu inkosi. Sasho kanjalo eselelezi sathi Nkosi uzongikhumbula embusweni wakho. Nangempela inkosi uJesu yasikhumbula. Impela ngiyasiqinisekisa nje kusukela kulawo mazwi akhulunywa leso selelesi
enza ukuthi kutholakale isiqiniseko sokuthi ngempela uzoba nenkosi eparadisi, ngoba ngamazwi esiwakhulumayo siwakhipha ngomlomo wethu singafa ngawo, futhi ngamazwi esiwakhulumayo singaphila ngawo, futhi singabulala ngawo, futhi singaphilisa ngawo. Kuya ngokuthi lawo mazwi anentando kaNkulunkulu yini phakathi kwawo. Njengalokhu sifundile ukuthi-ke mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini, ngoba phela ekuqaleni ekudaleni kwakhe uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi wayesezulwini. Omunye kuzothi hawu angani iBhayibheli lithi wadala izulu wadala nomhlaba, manje-ke umbuzo ukuthi wayekuphi ngesikhathi edala. And ngiyakholwa ukuthi wayesezulwini. Eliphi izulu-ke makuwukuthi walidala ngaleso sikhathi? Angithi kunezulu leli uPawuli athi waya kulona lesithathu. Uma ulibheka leli zulu malichazwa leli ekuthiwa walidala, uyalibona ukuthi izulu lokuqala nelesibili lelo. Kodwa ngiyakholwa ukuthi ngoba uthi uhlala endaweni engcwele, noma uthi uqala ngokuthi uhlala ezulwini endaweni engcwele, abese kahlale nakuyo inhliziyo echubuzekileyo. Ngiyakholwa ukuthi wazidala lezi zinto, wadala umhlaba nezulu esezulwini futhi uqobo lwakhe, ukuze nathi siqonde ukuthi uNkulunkulu uphakeme kuze kubizwe ngizulu lokho. Ngoba njalo uma sikhomba ezulwini sikhomba phezulu, umhlaba uyindilinga njengebhola. Njengoba kunelanga nje la kuthina ngazi noma sikuleli side elingaphezulwini, kodwa umhlaba uphanyekwe ezweni. Manje yikho ilanga njengoba lisikhanyisela nje thina abangakulolu hlangothi opposite nathi kusebusuku kubona. Okuwukuthi nabo kusebusuku kubona babona izinkanyezi bakhomba phezulu kodwa futhi bangaphansi kwethu. Hey bayindaba. Kusho ukuthi uNkulunkulu-ke wenze ukuthi sibone ukuthi noma ngabe ukuphi, mawukhomba ezulwini nje ukhomba phezulu, kuwena kuphezulu, ngoba uNkulunkulu uphezulu neindlela zakhe ziphezulu. Akekho ungakwazi ukuthi ayiphenye, ngoba ngazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi no ngale ukukhomba phezulu, and mayikhomba phezulu uqinisile akaqamba manga, ngoba lo mhlaba uyibhola. Kusho ukuthi uNkulunkulu umuso obhekisisa kahle ongamele wonke umhlaba, akukho la engekho khona, ngoba njalo mawukhomba la ekhona ukhomba phezulu. uNkulunkulu mkhulu ngaleyo ndlela ukuthi angazi ngingachaza kanjani indlela amkhulu ngayo, awukwazi ukuthi unga-understanda, ngoba umhlaba nje lo siphila kuwona hayi la beka khona inyawo ukhaphethi, so ukhaphethi wakhe la vela beke nje khona inyawo. Hawu uNkulunkulu wethu-ke lo. Manje-ke la sifunda ukuthi ngeviki edlule sikhulumile ukuthi mawufike umbuso wakho, sakhuluma ngendaba yombuso ukuthi kuyini umbuso, umbuso wenzeka kanjani noma ulandelwa kanjani umbuso, ukuthi lo okubusayo uyena ogcina usuphethela ngakuyena noma wenza intando yakhe and uhlala endaweni yakhe lo obusayo. Yabona mawubuswa uNkulunkulu uzohlala ebungcweleni ngoba ila ehlala khona. Uma ubuswa uNkulunkulu uzogcina ukule Jerusalema elisha ngoba indawo yakhe ayikhethele abantu bakhe ababusayo yena einhlizweni zabo. Ubabusa ngaphakathi, uyabacontrola. Yikho efaka umoya ongcwele umuntu ukuze akwazi ukumbusa, amcontrol, akwazi ukumtshela ukuthi isibanibani yenza lokhu ungakwenzi lokhu. Abese fika-ke nayo uSathane azothatha umbuso kumuntu, umuntu atholakala esecontroller uSathane, and indawo kaSathane uSathane ayibekelwa uNkulunkulu namadimoni yisihogo. Manje lo muntu okubusayo uzogcina ula ekhona. Angeke kwenzeke ukuthi ubuswa inkosi yala uhlala khona bese ungahlali kuleyo ndawo. Kusho ukuthi akusiyona inkosi yakho leyo njengoba ungahlali kuleyo ndawo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu ophilayo kulomhlaba mayebuswa uSathane kahle kahle usesigogweni, ngoba uSathane la ibhilonga khona.
kanti umuntu obuswa uNkulunkulu noma ngaba kulomhlaba kodwa usezulwini, ngoba liyakufakazela lokhu iBhayibheli ukuthi ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu, yena uKristu ekuNkulunkulu. Okuwukuthi umntwana kaNkulunkulu obuswa uNkulunkulu usezulwini njengamanje. And umntwana kaSathane noma umuntu kaSathane usesihlogweni njengamanje. Yebo, yena ngazibona nje phila engekho esihlogweni, kodwa umuntu ophila esonweni, isono sikwazi ukuphila esihlogweni. Angithi esono kuthiwa kuyafetha, esihlogweni kuthiwa kuyafetha. Esihlogweni ziyabalwa izinto ukuthi nabathanda ibhola babuka ibhola basabuka khona esihlogweni belapho. Akade beshumayela amanga baphetha amaBhayibheli besesihlogweni. Awusazushumayeza umuntu kulapha, kuhlapha umuntu osazophenduka, kodwa wona uliphethe iBhayibheli lakho uyasha futhi ushakanye nalo. Likushisa khona la ezandleni. Ngoba vele ileyo mpilo yakho, impilo kaSathane, ngoba uSathane akanandaba ukuthi uphethe iBhayibheli, akanandaba ukuthi uya enkonzweni, akanandaba ukuthi uyashumayela, ukuthi wena uyafakaza, ukuthi wena uyi-intercessor, akanandaba nalokho. Yena nje mangabe kubambe ngesono, ngoba udosi lokufa isono. Yabona nje umuntu othwele isono ngaphakathi kwakhe uthwele ukufa lo muntu. Akukho ukuphila kulowo muntu, ngoba izwi likaNkulunkulu alihlali kuye. And malingahlali kuyena kusho ukuthi uNkulunkulu akahlali kulowo muntu, ngoba inkosi uJesu engilizwi ihlala kumuntu ngoMoya Ongcwele ngezwi layo. Manje umuntu noma ngathiwa uyalazi izwi likaNkulunkulu, kodwa mayingenaye uMoya Ongcwele usenkingeni. NjengabaFarisi babelazi izwi, besazi ukuthi akusetshenzwa ngeSabatha, kodwa ngenxa yokuthi bebengenayo uMoya Ongcwele kanti bazithola sebephambana nentando kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi bengamlaleli uMoya Ongcwele. Ngoba akekho umuntu ongakwazi ukufinyelela ezulwini noma ngabe iBhayibheli ulazi kangakanani uma engenayo uMoya Ongcwele. Sho kanjalo lokhuza incwadi kaJohn chapter 3 verse 3 no verse 5. Ma ungenaye nje uMoya Ongcwele awuye ezulwini. Lithi ke iBhayibheli uMoya Ongcwele uyisibambiso sefa lethu. Uyena esizovuswa ngaye, noma inkosi uJesu mangaba isizolanda ibandla layo izothatha labo abanoMoya Ongcwele. Njengalezi intombi eziyishumi bezinezibani zonke, kodwa ezinye bese zishoda ngamafutha. Lithi iBhayibheli lapha kumaHubo 119 verse 105, izwi likaNkulunkulu liyisibani enyaweni zami, lingokukhanya endleleni yami. Mhlambe ke sengiyaphambanisa, kodwa khona liyisibani futhi lingokukhanya izwi likaNkulunkulu. Okuwukuthi izwi likaNkulunkulu ilona elisikhanyiselayo. Njengalezi zintombi eziyishumi bezinazi ibani, kodwa uMoya Ongcwele ungamafutha ukuthi masihlale zivutha lezi ibani. Ngoba uma ubheka isibani kahle kahle sivuthiswa ngamafutha. Ngikhuluma ngezibani lezi mina esasithi ama-stick candles. Kunamafutha lapha enza ukuthi sihlale sivutha lesi sibani. Kodwa ezisune zikuphela amafutha siyacima isibani. Masicima isibani, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okhanya kusiyona ubumnyama. Kuyacaca lapho ukuthi macima isibani lo muntu kahle kahle indawo yakhe yobumnyama isiyona yokukhanya. Kusho ukuthi isibani sethu izwi likaNkulunkulu kuze likhanye kithi siqonde ngokwendlela kaNkulunkulu lisikhanyisele sidinga uMoya Ongcwele. Ngaphandle kwalokho singathi sinalo izwi likaNkulunkulu siphinde sihluleke. Njengalo muntu engihlale ngisho ngaye esasisebenza naye, othi walifunda iBhayibheli from Genesis to Revelation 3 times, kodwa namhlanje akakho. Namhlanje uphila ngama-depression, kodwa ulifundile izwi. Inkinga yakho beshoda ngesibani ukuze akwazi ukuthi ayongena ezulwini, ukuze ngoba ngesikhathi unesibani
isibani senza ukuthi lo mlilo noma elokhuza lesibani amafutha enza ukuthi isibani sikhanye. Ngesikhathi sikhanya isibani ngoba uNkulunkulu ngokukhanya uba nayo connection noNkulunkulu ukwazi ukubona ukuthi mangilifunda iBhayibheli lithi kodwa uzolifunda bese uduke ngalo bese uduse abaningi uma ukukhanya noma amafutha engekho azokwenza ukuthi lesi sibani sikhanye. Ngoba ngaphandle kaMoya Ongcwele elithi iBhayibheli usiqondisa ngesono, usikhumbuza okushiwe inkosi uJesu abese eyasifundisa. Ngoba ungalifunda ungathi uqala nje ufika kulokhuza ku chapter 3 kaGenesis 1 usukhohliwe ukuthi chapter 1 bithini. Kodwa Moya Ongcwele uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu betheni eqaleni. Ngakho ke siyamdinga uMoya Ongcwele and ke uhlala endaweni engcwele. Yikho nje igama lakhe kuthiwa ngumoya kodwa ongcwele. Thina saphefumulela umoya kaNkulunkulu. Kodwa ukuze kuhlukaniseke phakathi komoya esiwuphila thina indlela esiphila emhlabeni kufanele igama lakhe kube ngumoya ongcwele. Hayi noma nguphi nje umoya ngoba khona nomoya abangcweleyo. Kodwa ungumoya ngoba umoya yena ukwazi ukuba khona yonke indawo. Ngakho ke njengoba umoya ongcwele siyamdinga ukuze izwi lakhe siqonde si-understand intando kaNkulunkulu ngoba yena unguNkulunkulu. Manje kuthiwa lana ke intando yakho mayenziwe. Ngeke ke ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu engekho umoya ongcwele ngoba awunaye uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma uzobheka iBhayibheli njengoba lilikhulu kangaka nje lama instructions uzowabamba ngekhanda lakho nje umuntu nje wonke ukuthi athini kulukhuni ngeke ukwazi kwehlula abaFarisi bekubamba ngengqondo yabo. Kwabiza ukuthi nenkosi uJesu nayo mayifike emhlabeni ifike ngaye lo moya ukuze ihambe ngaye lo moya. Nathi kusibiza ukuthi sibhajadiswe njengoba kubhajadiswa nje namhlanje bese sibhajadiswe ngomoya ongcwele. Yikho inkosi uJesu mayikhuluma nabafundi bayo ukuqala kuJohane ethi hayi mina ngiyanibhabhadisa ngamanzi mina. Uthi kodwa uyeza lo engingafanele ngisho mina ukuthi ngingabamba lokhuza umchilo wezicathulo zakhe. Yabona nje ukuthi ngithi njengenceko ngithi ngiyombopha izicathulo zakhe uthi angifanele ukuthi ngibe inciko yalowo muntu. Uthi uyeza ke lo yena ke mayesefika uthi uzonibhabhadisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Mayesefikile uKristu kumuntu lo muntu uKristu wenza isiqiniseko sokuthi uyambhabhadisa ngomoya ongcwele. Nabo Ananiya ngithema ngikhuleka kwafika bona. Bafika sebenikelile benza lokhu nalokhu uNkulunkulu abonta kwanele. Lo muntu uzothi senikelile wabela abampofu wenza lento alahleke lo mbuso wezulu. Angimtholele umuntu onomoya ongcwele. Afike azomshumayeza ngomoya ongcwele abese yamfumana naye. Ngisho nomthelo lapha encwadini yezenzo wasuka eTopiya eAfrika ehamba nje eJerusalem nje eyofuna indaba zikaNkulunkulu. Wafuna ngoba lithi inkosi uJesu ofunayo uyafumana. Ongqongqothayo uyavulelwa. Hayi wafika sefikile eJerusalem wafika angazi wathola kuphi iBhayibheli. Walifunda iBhayibheli engaliqondi. uNkulunkulu wenza isu waqamba amasu ukuthi noma ngabe uPhilip wayebhizi kangakanani lapho wayebhizi khona wamletha ukuthi akasifike la kumthelo. Wathi uNkulunkulu usondela kuyena. Ngoba uNkulunkulu khona abantu azokusondeza kubona ukuze basindiswe. Mayesesondele wambuza ukuthi uyaqonda yini lokho okufundayo. Ngoba inkinga yomthenwa ubengenaye umoya ongcwele ubelifunda iBhayibheli engaliqondi. Uthi umthenwa ngizo-understanda kanjani engekho ongichazelayo. Ngibuza ukuthi mina uzoyi-understanda kanjani intando kaNkulunkulu ngisho usulifunda iBhayibheli engekho okuchazelayo ngoba udinga umoya ongcwele kube uyena ozokuchazela.
ukuze usindiswe. Ngalolo suku esethole omchazelayo umthelo, kwafika kuyena umthelo ukuthi angikwazi ukuhlukana nalomuntu ungabhajadisiwe, ngoba umyalo makuyalwa abafundi lapha kuMateyu 28 kuthiwa okholwayo abhajadiswe. Wayesekholiwe umthelo, kodwa futhi kwayisholo yena akwangasho uFilipi ukuthi yabona-ke manje njengoba sengikushumayezile nje, lithi iBhayibheli uma inkosi uJesu yathi mayingithuma yathi bhajadiswa, kodwa ngokuzwa izwi likaNkulunkulu kwafika kwakhona okumtshelayo ukuthi awukakapheleli ungabhajadisiwe. Hayi yabona yonke lento engiyikhuluma manje ngiyayiqala nami bengakazi ngicabanga, and bese ngikhohliwe ukuthi kahle kahle namhlanje kusuku lombhajadiso, and kufanele ukuthi umuntu abhajadiswe emanzini aphinde abhajadiswe ngoMoya Ongcwele, ngoba ithi inkosi uJesu lapha kuNikodimi, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Hayi ngeke uwubone uma ungabhajadiswa ngalezi zinto zombili. Kodwa ke bake bangitshela abahlakanipheleyo bathi for every rule there's an exception. Ikhona ke nalapha exception, ngoba angikhumbuli ngizwe ukuthi lesiselelesi sabhajadiswa, ngoba sasingakholwa vele, angikholwa ukuthi sasibhajadisiwe, kodwa sangena embusweni wezulu ngoba saphenduka ngaso leso sikhathi. Kusho ukuphenduka kwaso kwaletha umbhabhadiso esingawuboni thina, kodwa uNkulunkulu yena ayowazi ukuze singene ezulwini. Kodwa ke mina nawe uma ungakabhajadiswa kuyakuphoqa ukuthi ubhajadiswe. Uma ufuna ukubhajadiswa kuyakuphoqa ukuthi uvume izono. Ofunda uMateyu 3 uverse 6 noma 5 no6 no7 uzoyithola indaba lapho. Mabefika abaFarisi befuna ukuzobhajadiswa, uthi uJohane umbhaphathizi, nzalo ezinyoka, ngubani ontshele ukuthi nibalekele intukuthelo ezayo na? Ngoba kusho ukuthi umuntu ongabhajadisiwe kunentukuthelo embhekile. Umuntu othi uyakholwa kodwa engabhajadisiwe kunentukuthelo embhekile, and ukuyibalekela leyo ntukuthelo ukuze mbhajadisweni. Yikho ebuza lo mbuzo uJohane umbhaphathizi. Mayethi enanzalo ezinyoka uchaza khona ukuthi phakathi kwabo ubusa udevil. Angithi thina abantwana bakaNkulunkulu siyinzalo kaAbraham. Laba bayinzalo yenyoka, bayinzalo kaSathane okuyena wakhohlisa kwasekuqaleni, ngaye kwafika ukufa. Ngakho ke asingavumi ukuba yizinzalo zezinyoka noma inzalo yenyoka, kodwa sidinga ukuthi sivume izono zethu. Uthi uJohane lapha, vezani kuqala izithelo zokuphenduka. Ngawonke uverse 5 uma ngaphosisi la elithi khona babevuma izono zabo. Kuyacaca lapho ukuthi kuze kuthiwe laba bayinzalo yenyoka nje ngoba bona bafike kumbhabhadisi uJohane bengazivumanga izono zabo. Ngoba umbuzo wami usamile ukuthi uma kungukuthi izono babengazivumi kuJohane, yini eyamtshela, wazi kanjani ukuthi laba bantu abazivumile izono zabo, bazongena embhabhadisweni nje abavumile? Yini eyamtshela lokho uma bebengavumi kuyena? Ngikholwa yilokho ukuthi babevuma kuyena. Konke ke okwenziwe ngentando kaNkulunkulu kuhle. Konke okwenziwe ngentando kaNkulunkulu kuhle, and makukuhle kusho ukuthi kusezulwini. Ngolunye usuku lapho uma ubheka uMateyu, ngicabanga ukuthi ilokhozi sahluko 19, kufika insizwa enothileyo, lisho kanjalo iBhayibheli. Ibuza inkosi ukuthi ngiyakwenze njani ukufumana umbuso wezulu. Esiyamchazela inkosi noma esiyasho ukuthi hayi yenza imiyalo eyishumi. Ungabulali, ungaphingi, ungafakaza amanga wamakhelwane wakho, ungafisi izinto zikamakhelwane wakho, nalokhu ithi lensizwa hayi no. Ngikwenzile lokho kusukela ekuqaleni kwasebusheni bami.
inkosi ithi hayi ke sekusele into eyodwa ke manje ngoba unembeza walensizwa kusho ukuthi wayehlala esho ukuthi hey wena ngeke ungene ezulwini wena and ukuze understand yini ezokusiza ungene ezulwini udingo uya enkosini uJesu understand ukuthi yini ezokubamba ukuthi ungangene ezulwini ethi inkosi uJesu kwenye indawo singazibekeleli ingcebe esemhlabeni lapho khona isela nenundu kufohlwa khona kwebili ithi kodwa sibekeleleni ingcebo esezulwini lapho kungekho khona isela kungekho khona inundu isithi umuntu ngeke akhonze amakhosi amabili ngeke umuntu akhonze uNkulunkulu noMamona angeke umuntu akhonze amakhosi amabili ngoba uzothanda enye azonde enye kunabazalwane abaningi asebewile bewiswa ukuthanda imali nalensizwa yawiswa ukuthanda imali ngoba yathi inkosi uJesu uthengisa ngakho konke nakho bese unikele kwabampofu hayi ukuthi uyigcine ebhenki no unikela kwabampofu bese ungilandele ngoba kusho ukuthi kuyacaca ukuthi awukwazi ukuyilandela inkosi uJesu nase usanalezi zinto eziningi kangaka oyithwele noyiphethe udinga nje ukuthi uthengise ngayo yonke into onayo yabona lento eyigugu kuwena ekubusa enhlizweni yakho yona ke lena kufanele uyidedele yikho boyfriend no girlfriend bengadingeki kumuntu okhonza uNkulunkulu no Paulus yasho uthi hey uma kuya ngaye ngabe umuntu uyazigcina nje ahlale engashadile uthi kodwa ngenxa yokuhluleka umuntu mayehluleka ngcono ashade uthi kodwa umuntu mayeshadile uzithola manje kufanele athande lo ashade naye aphinde athande uNkulunkulu kanti lo ngashade uphelele nje uyazi umuntu mengashadile ngabona ngo12 ngoshumayela nje ayithanda khona moshadile kumele ureport uthi manje ukuthi nokuthi qale manje kwesisikhathi kuvela ingxabano manje ukuthi hey manje uyangishiya hayi umzwe kahle kodwa uNkulunkulu kumele manje uqale uthandazele nanokuthi naye ke lo maka understand lento engizoyisho ngoba ushadile awukwazi ukukhonza amakhosi amabili zothanda enye uzonde enye isho kanjalo inkosi lensizwa ke nayo kuyacaca ukuthi ibinamakhosi amabili la ibenenkosi uNkulunkulu and iyenza imiyalo kaNkulunkulu kodwa futhi inkinga bekunale nkosi ecashile le nkosi lena angayinakile kahle yacaca ke indaba mase kuthiwa khetha ke manje phakathi kwalamakhosi amabili ukhetha mina uNkulunkulu noma ukhetha imali yakho insizwa yakhetha imali kunoNkulunkulu yayisithi inkosi kulula ukuthi ikamele nyalazi ikamele ekamele lize libe nesigubhu esikhulu lithwala amanzi angazi lingahambe insuku ezingaki noma izinyanga ezingaki lingadlulanga emfuleni kodwa amanzi akhona eliphuza khona la ukuthi lingangena embotsheni yenalithi hey yabona siseyingane abazali bethu ngoba vele babempofu ubuzothengelwa ibhlukwe elikhulu elide kufanele uqale uliphethe before uligqoke manje ke ngiyakwazi ukufaka ukotini embotsheni yenalithi ukulukhulu uzame kuphela isikhathi ilokhuza ukotini wakhelwe lokho ukuthi mawungena embotsheni yenalithi ikameli alakhelwanga ukuthi liyongena embotsheni yenalithi and ngeke lingene nangephutha manje kuthiwa kulula ukuthi ikameli lingangena kulombo kunomuntu oyisiceli ozibekelele ingcebo yasemhlabeni kanti umuntu ezibekelele yasezulwini akusho ukuthi umuntu akangabi nale business umntwana kaNkulunkulu bakhona oJobe babe nemfuyo oAbrahama babe nemfuyo kodwa ingqondo yakho ibuswa yini
ibuso ubani. Yabona uNkulunkulu uyabazi ukuthakathaka bethu. Ubesazi ukuthi lensizwa as long as inalengcebo ngeke ikwazi ukulandela inkosi. Bese inkosi uma ngabe iso lakho likuqhubekisa likhiphe. Yayisho lokho ke kulensizwa ukuthi yabona ke lengcebo yakho ngoba iyakuqhubekisa ikhiphe. Mayikhuluma inkosi ngeso kungaba noma yini eyiso kuwena kufanele uyikhiphe ukuze ubone umbuso wezulu. Ngcono ufike ezulwini usuke emhlabeni uhlwempu ungenalutho njengoLazaro. Ucela lapha esicebeni imvuthuluka yesinko kodwa khona ingqondo yakho, ingcebo yakho ibe ikuphi ikuNkulunkulu. Ngoba ukuba kuNkulunkulu noNkulunkulu abephakathi kwakho kukwenza ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Lama kusikhuleka kuthiwa masikhulekela ukuthi mayenziwe intando yakho. Kuyacaca ukuthi sikhulekela ukuthi number 1 sikhulekela wonke umuntu asisikhulekela thina sodwa. Ukuthi masiyenze intando kaNkulunkulu ngoba into eholele ekuthenini umuntu ayekufeni ukuhluleka ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngoba umuntu mayengayenzi intando kaNkulunkulu lo muntu uya ekufeni. Izinto zalomhlaba ziyedlula. And izinto zalomhlaba zivele ngoba uNkulunkulu uyale uAdam wathi ungadli emthini ophakathi nendawo okwazi okuhle nokubi. And lapha kuMateyu kuGenesis 1:26 uNkulunkulu masenze umuntu abe ngumfanekiso wethu. Kusho ukuthi umuntu kufanele abe ngumfanekiso kaBaba uNkulunkulu, abe ngumfanekiso weNkosi uJesu, abe ngumfanekiso kaMoya Ongcwele. Nangempela uNkulunkulu wamenza umuntu. And mayisemenzile uma uzofika lapha kuverse 30 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Uyazi uNkulunkulu wayemdalile umuntu waba muhle phambi kaNkulunkulu. Konke kuhamba kahle ku right. Kwase kufika isitha. Kwase kufika inyoka. Yabuza inyoka ukuthi ngempela ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli kulo muthi. Endizobuza kumuntu owayengayizwanga indaba ongabazayo. Yikho ilona lo mzalwane kumele abe nomoya ongcwele. Ungazwa nje mina ngishumayela bese uthathe kunjengoba kunjalo yonke into eshunyayelwayo noma ekhulunywayo. Ngoba uzozithola usokhohliseka. Kanti yabona mangaba unomoya ongcwele uNkulunkulu ukhuluma yena uqobo lwakhe kuwena. Akhathaliseke ukuthi omunye umuntu uthini ngoba uzikhulumela yena kuwena. Sizofika isitha sifike kanti sifikele entweni ekhulunywe kuwena. Kanti inkinga monga kabi nawo umoya ongcwele. Uzothi hayi umfundisi wathi. Bese isitha sikukhohlise kalula sikufake esonweni. Okubhlungu ukuthi abantu abakhohlisekile bagijima kulabo abangakakhohliseki bayobakhohlisa bonake manje. uSathane sengene phakathi kwabo useyokhohlisa laba abantu ke manje abaneqiniso. Njengoba kwenzeka wathi mayiqeda nje lapho esuka lapho nje uEva angazi noma usuke gijima yini yakwaAdam eyomfuku ukuthi hey mhlawumbe wafika sedla wathe nakho akuthi ngibona ngiyaphila. Yabathi lento wayisho kumina ayikho. Angiyaphila khona manje nakubuka ngiyadla. Hayi wabona nayo uAdam ukuthi hayi. Uthi kwakuyikho lokho engakutshela. Anganakho ngiyambona uyaphila. Yabona uSathane amaplana nawo ufika ngendlela econvincayo. Ufika uzolinga lo ongenalo izwi. Kulo onalo izwi naye seqala manje ukubuka izinto ngendlela yenyama. Uthi hayi bayi. Angani kwathiwa mhlazane sidlala sisofa nokufa. Anganyawo uyaphila. Ngoba manje usekulevel yomhlaba manje. Lo usembeke abe ku level yakhe. Okokuqala uSathane wenze uEva
ukuthi makabe ku level yakhe afuna ukulingana noNkulunkulu uthi hayi manidla uyazi uNkulunkulu nizofana naye and ngempela babengazuba nguNkulunkulu kodwa kunezinto bezizofana nengxenye kaNkulunkulu ake ngibe kanjalo ngisazovela ukuthi ngishiswa inhloko ma ephawula lokho usathane akavezi ukuthi still nisazofa uveza leliphuzu lokuthi nizofana noNkulunkulu uthe uNkulunkulu nizokwazi okuhle nokubi and ngempela bagcina bekwazi okuhle nokubi lapho uqhubeka laphana kuGenesis usahluko 3 verse 22 kuya 24 uthi uNkulunkulu yabona ke manje umuntu usefana nomunye wethu usesazo kuhle nokubi okuwukuthi uSathane kukhona ingxenye nje yeqiniso kodwa wafihla iqiniso eliphelele wafaka amanga nangempela bafana abantu nomunye wabo kusho kanjalo uNkulunkulu ukuthi uyazi uthi manje sebefana noma sebenjengomunye wethu ngazi ke noma sebenjengoMoya Ongcwele noma sebenjengenkosi uJesu noma sebenjengoNkulunkulu kodwa uthe njengomunye wethu angazi ke ubani noma mhlambe kube khuluma ngeengelosi angazi kodwa wathi yena sebenjengomunye wethu wathi kodwa indaba la bazongena ubuqili ngoba lo bakhohlisilwe iqili bazosuke manje babuyele la ensimini yaseEden angathi isono ngesathi besenzile babaleka bashifta kuleyo ndawo bazosuke babuyele la ensimini yaseEden kanti umthi wokuphila awususwanga sebebonile manje ubonakele mabedla lapha yana bawusuke bawodla kulomuthi wokuphila babe sebefumana ukuphila okungenaphakade kanti izwi likaNkulunkulu lithe namhlaze nebedla laphana bazofa nokufa automatically sebesesihlogweni sebesendaweni kaSathane ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi noma umuntu ungambona ephila la kodwa mangaba kuphila isono kuyena kubusa isono kuyena usesihlogweni phambi kobuso kaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu basebefile laba bantu bebulawe ukuthi bafune ukuba sendaweni uNkulunkulu ngokwentando yakhe ebengafuni ukuthi babe kuyona ngenxa ukuthi ke sebesazokuhle nokubi sebenalokhu ukuhlakanipha sekwakhiwe zonke izinto kulomhlaba ezisikhohlisayo ingenxa yolwazi umuntu abanalo azi umuntu ukuthi ukuze ngifinyelele le emelika uma ngila ngidinga ibhanoyi okungenani ngizodinga ukuthi ngizame ukuthi ngilenze ukuze ngikwazi ukuthi ngifike khona ngamanje sengiyazi kanti sihlezi nje umhlaba ugcinile ngiyacabanga ukuthi abantu bakwaZulu mabebona ulwandle ngale ngakoThekwini noma base Eastern Cape ngale babecabanga ukuthi hayi kusho sekuphela komhlaba lapha ayikho enye indawo kodwa sekufikile ukuhlakanipha ukuthi umuntu azi ukuhle nokubi inkinga manje ukwazi okuhle nokubi ikhona lokho okwenza ukuthi umuntu enze okubi yazi mawuke wazi nje ukuthi lento imbi mosahamba ngokwenyama uvela uyenze omunye wayecomplain ethi hey bazi basiyalo Adam no Eva we badle isithelo sinjenje kungenxa kaAdam no Eva eyisebenzi somlungu umlungu ekhona abona ukuthi umlungu ayikhona hayi yazi lo muntu uhlale ngicomplainela njalo angazi ngimphendula ngithini wathi umlungu okay ngisahamba ngisaphesheya kule ungangena yona yonke indawo kulendlu wenza into oyithandayo lapha etafuleni kunesitsha engisibeke upside down ngasivala kunento ephakathi lapha yana yona sona sodwa lesasitsha ungasithinta ungasisusi lapha yana akade sikhona wahamba umlungu wabantu
wasala umuntu isisebenzi sabhizi senza zonke izinto sihlushwa yilento ukuthi kunani lapha sihluphekile ukuthi yini le ngifihlola lapha heza laphela usuku lokuqala ezibambile lwaphela lwesibili ezibambile lwesithathu wada hayi khona kuzoba njani mangivula lapha wavula lapha lapho igundane labaleka mayibuya umlungu igundane alikho lapha uthi yabona ke ukuthi ukwenze njani wena kuAdam noEva wena kodlile lapha yana lwamuthi yabona ukuthi lesono lesi sikuwe singesakho uyasiona nawe yikho kwafika ukufa ngomuntu ngoba umuntu unjalo vele makubathiwa nje kurongi nje lokho hayi kuseyakhona ke usefuna ukuyenza ke leyo nto leyo ngoba isono savela ngomthetho lisho kanjani eBhayibheli kwaqale nje kwafika umthetho umuntu usefuna ukwaphula kodwa futhi ukuze waphula umuntu waphula ngoba sekufika isitha yabona umuntu akadlanga lapha emthini ophakathi nendawo singakafika isitha at least umuntu ungconywana kunosathane mhlambe yikho umuntu enayo ichance yokuphenduka ngoba wahlala umuntu angazi izinsuku ezingakho noma isikhathi singakanani engadli lika muntu ophakathi nendawo wazi wadla mhlazana ilingwa kodwa uSathane yena wavele nje waba uSathane ngokwakhe engalingwanga wazilinga yena angazi ngizothi kwenzeka kanjani kodwa kwavuka impakamo kuyena ngoba isono sempakamo siyinkinga angazi abantu abanesono sempakamo noma isuku isavela kuSathane noma ivela kubona ngoba uSathane yavele kwavela ubuSathane kuyena ngolusifa kwavela ubuSathane phakathi kwakhe ngoba nomuntu mayelingwa kuvele kuyena nje ukuthi makona angazi ke noma kuvele kuyena ngoba sekukhona uSathane kuyena noma naye kunjengoSathane kuvele kuyivelele nje angazi kodwa isono sempakamo sona savela engekho olinge umuntu savela yikho ke iBhayibheli isitshela ukuthi abaziphakamisayo uNkulunkulu uyabehlisa nalabo bazithobayo njengenkosi uJesu yazithobisa yakhathi isimo senceko yaphakanyiswa negama layo labalukhulu phezulu wonke amagama hayi namhlanje masikhuleka sikhuleke egameni likaJehova sikhuleke egameni lalo wasifela ngoba uqinisile uNkulunkulu bayithi oziphakamisayo uyehliswa nami uSathane wathutshiswa inkosi uJesu yazithobisa uNkulunkulu ayiphakamisa yazi wayiphakamisa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo manje sifunda ke namhlanje ukuthi ke mayenziwe intando kaNkulunkulu nakho lokho ukuthi kufika umthetho wasidala izinto eziningi uNkulunkulu lithi iBhayibheli mubheka lapha kuGenesis uNkulunkulu wathi kuhle noma esedalile umuntu wathi kuhle noma kwaba kuhle until indaba yobuhle maqondana nomuntu noNkulunkulu yaphela emhlazana umuntu enza isono ngoba kwakungesiyona intando kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu yayithi ungakwenzi lokhuyana wakwenza umuntu waxoshwa lapho kukhona umuntu ophila uNkulunkulu ke ngizothi akakheli phezu kwento kaSathane kodwa into mayifuna ukuthi kwenzeke intando yakhe uqale abeke isisekelo sakhe bese umuntu akwazi ukuthi uNkulunkulu amsebenzise abe muhle phambi kaNkulunkulu uma uzobheka amaqhawe evangeli eBhayibhelini uNkulunkulu uwathole
engabantu abaphansi nalabo akade bephezulu uvele wabehlisa abantu ukuze baqale lapha phansi bafunde izimiso zikaNkulunkulu beqale lapha phansi abese abaphakamise yena ngoba uNkulunkulu akafuni umuntu oziphakamisayo uyamehlisa uNkulunkulu umuntu ukuze akwazi ukuthi mayiphakeme ukuze akwazi ukuthi amehlise angazi uMose noma yamfikela yini impakamo angazi angisho ukuthi kunjalo kodwa uNkulunkulu wenza icebo lokuthi akaphume lapha endaweni yobukhosi ayokwehla nje abe lapha phansi abese uNkulunkulu aziqalele yena kahle uMose esezazi uMose ukuthi angiyinto yalutho mina uNkulunkulu wethu uma esefuna ukumsebenzisa umuntu ukwazi ukuthi ambeke lapha phansi abese emsebenzise ngendlela yakhe ngaphandle kokuthi uJobe wayinakekela imindeni yakhe enabangane kunemisebenzi esingayizwa ngoJobe kodwa kunabantu abagcine besindiswa ngoJobe emva kokuhlupheka kaJobe abangani bakhe kuyacaca ukuthi uJobe bebengaphelele phambi kaNkulunkulu kodwa ekusindisweni kwabo emva kokuthi uthotshiswe uJobe hleze labo bangani bangene ezulwini kodwa uma uyibheka inkulumo yabo babephakeme babezibona bengcono bezibona bekholwa kangcono besazibona ukuthi umuntu mayekholwa akahluphiki njengabafundisi abaningi namhlanje bazi ukuthi umuntu okholwayo akasweli lutho akahlupheki mangabe uhlupheka kusho ukuthi awukholwa kahle abangani bakaJobe ke labo babe kulo level yabafundisi esinabo namhlanje uNkulunkulu wavele wavumela uSathane ukuthi akushaye kuJobe ehle ukuze uNkulunkulu amsebenzise kangcono uJobe noSaul mangaba sebecomplain abantwana bakwaIsrael ukuthi bafuna inkosi njengabezizwe naye uSamuel wakhala ngale ndaba uNkulunkulu wathi hayi abareject wena Samuel barejecta mina uqobo ngoba mina uNkulunkulu bengiyinkosi yabo ukuze ngingabakhethela inkosi ewumuntu bengifisa ukuthi mina uqobo lwami mina uNkulunkulu ngibe inkosi yabo kodwa bona sebefuna inkosi yabo la emhlabeni wathi uNkulunkulu kulungile ngizobatholela inkosi uyazi uNkulunkulu mayesefunela abantu bakhe inkosi wafuna oyithobileyo uyazi mangaba ufuna ukusetshenziswa uNkulunkulu thoba wafuna othobileyo uNkulunkulu wazi wamthola and ukuthoba akusho ukuthi umpofu uSawule umndeni wakhe kwathi ngesibona abantu abampofu uyilandela kahle indaba kodwa nje ngisho ukuthiwa usemndenini ophezulu ngokwezinga lalomhlaba thoba uNkulunkulu mayesefuna ukuthi kwenze umsebenzi wakhe uzofuna nje umuntu othobile nje azomphakamisa ngoba ngesikhathi uSawule bayinkosi automatically wayephakanyiswa ngoba uNkulunkulu uphakamisa umuntu oyithobisileyo akaphakamisa umuntu lapha phezulu bonke labo balapha phezulu basala kanjalo mayesefuna inkosi ezokwazi ukuthi elandele ulokhuza uSawule ngoba noSawule ngesikhathi esephuma ebukhosini uNkulunkulu uthi wawumncane uSawule emehlweni akho kodwa manje usumkhulu awusalaleli mhlambe nawe usumkhulu awusamlalela uMoya Ongcwele njengoSawule ubengasamlalela uNkulunkulu esemkhulu emehlweni akhe uthi uNkulunkulu wawumncane emehlweni akho nakuyena uDavide usasho amazwi afanayo mawunile uNkulunkulu uthi wawumncane emehlweni akho wawumncane ngoba ngesikhathi uSamuel efika ezokhetha lo ogcotshwe nguNkulunkulu naye engazi ukuthi ubani kulomndeni kodwa uNkulunkulu esekhombile ukuthi yinsizwa kulomndeni ekhona ekuyinkosi ekumuntu wenhliziyo yakhe hayi yafika nelokhuza nenduku yokugcoba namafutha okugcoba uyafika uSamuel lapha elokhuzeni kuJesu uyamangala ukuthi hey kuzofika umntwana kaNkulunkulu endlini yami uthi ngicela ungichazele kahle ukuthi uze ngokuthula yini
Angi-understand ukuthi mina ngingeyilutho nje kuvele nje kuzofika nje umntwana kaNkulunkulu endlini yami. Kanti kaningi inceku kaNkulunkulu mayifika endlini yakho ifika nesibusiso. Owesifazane wayengumfelokazi wayeseswela ukudla naye esethi nje sesizodla kokugcina nengane yami isife, kwafika inceku kaNkulunkulu kanti ufika isibusiso. Elithi iBhayibheli asikuthokozele ukwamukela ivakashi ngoba abanye bamukela ingilosi bengazi. Nalo wesifazane wamukela inceku kaNkulunkulu engazi uElijah, kanti sekuzo-extendwa ukuphila kwakhe emhlabeni. Naye-ke uJese yafika inceku yenkosi uSamuel, waqale wakhathazeka, kodwa egcineni wathi hayi cha ngizohlabela nje uNkulunkulu, ngoba kwakufanele kufihlelwe uSawuli ukuthi angaboni ukwenzakalayo. Hayi-ke kwacaca ukuthi kuzokhethwa inkosi la ekhaya. Hayi wawaletha ngokwathemba amadodana akhe uJese. Ngiyacabanga ukuthi wayefika abone ukujwayelekile komakhelwane bethu inkosi kuba umuntu uba insizwa izibulo wokuqala. Nami athi uNkulunkulu no. Kwaze kwafika kokugcina emehlweni kaJese. Still nakulowo wathi uNkulunkulu no, uNkulunkulu akakhethi ngokwe-appearance yomuntu. Ubheka ingaphakathi. Abantu ke babe sebeyaliphambanisa ke lelozwi. Bathi hayi ngoba uNkulunkulu lithi izwi akakhethi ngokwe-appearance yomuntu. Hayi kusho ukuthi fanele ngiyihlobise ngizenze into engiyithandayo ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubheka ngaphakathi. Bathi idwayile lelozwi kabantu. Kanti cha, uNkulunkulu lo mzimba lo udalwe uyena. Ukuthi nje thina abantu siyathanda ukubheka ingaphandle. Ngoba vele ilona silibonayo salahlekelwa ilokhiya leyankazi ngolo sasinayiqaleni mhlazane sidla kulowo muthi lowo. Manje sesikwazi ukubona ngaphandle, sisakwazi ukubona ngaphakathi ukuthi izinto ihamba kanjani. Hayi uSamuel useyadideka manje, wogcina lo ngaphela manje lona uthi hayi wogcina lo. Yena ngokwamehlo akhe noma ngokwengqondo yakhe suitable ukuthi angaba inkosi. Uthi uSamuel akekho omunye anayo insizwa. Uthi hayi ukhona umfana wokwelusa. Uzibonela umfana yena. Ngathi uNkulunkulu ubona inkosi. Mhlambe nawe ungazibona nje uyilento iyona uzibona uswele ungeyilutho. Kanti mhlambe uNkulunkulu ubona into enkulu kuwena ongayazi. Angisho ukuthi kukholelwa ukuthi ke ngolunye usuku uzoba into enkulu ongayazi ngoba nabo Lazarus bafa benjalo nje. Ebengenalutho. Ngoba akukho la ngithola khona ukuthi yaphinda yaguquka impilo kaLazarus waba isicebo, cha akukho la ngithola khona. So asamukele nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasinikeza ngendlela athanda ngayo. Nalokho kuyintando yakhe ekumele siyikhulekele. Ukuthi mayenziwe intando yakho Nkosi, mangaba ukuthi kuyintando yakho ukuthi mangiphile lempilo le, mangiphile kulomshado lo, mangiphile kuleli khaya lele ngihlukunyezwa kangaka kunabantu abangakholwa kunezangoma kubuyiswa inyanga kushiswa impepho. Mangiphile kulomkhukhu lo la khona kujayivuka khona wenza izinto engasile ezingafanele ezingamanyala. Njalo usuku nosuku mina ngibona amanyala phambi kwami engingazi ukuthi ngizokwenza njani. Aqale ngawe. Uyazi ukuthi naye uLoti eseSodoma naseGomora lithi iBhayibheli wayengasesangweni nomuzi. Mayingasesangweni kusho ukuthi abangenayo abayifebe nabaphumayo neziphingi nongqingili bakhona lapho. Kwase kuwongqingili abangenamahloni. Yikho ke eseyifaka uSathane le ndaba yeSodoma neGomora eSouth Africa. Hayi eSouth Africa kuphela kodwa umhlaba wonke. uSathane ungene ezweni lakithi ngegama nje lokuthi human rights. Ungene nje ngegama
in the name of human rights. Hayi abantu kumele benze into abayithandayo. Kumele kube khona ongqingili bangalokhuzwa itabane zingasolwa ngoba mangabe usola isitabane hate speech leyo ungangena ejele ngoba wena kusho ukuthi uyamzonda lo muntu uthi umbiza ngesitabane awuvumi ukuthi bangashada laba bantu uthi ku wrong akusho mina ukuthi ku wrong lokho kusho iBhayibheli yini bengabophi iBhayibheli bayeke mina muntu kodwa ngoba balwa noNkulunkulu okimi bazokwazi ukuthi ke balwe nomuntu ngoba uNkulunkulu ukumuntu uSathane kusekufakileke lokho ukuthi asisavunyelwe ukuthi sibasolele ababantu useyofaka iSodoma neGomora ke manje ngoba laba bantu bese benganamahloni kufika ingelosi laphana emzini kaLoti mazifika ingelosi ayafika lamadoda athi hey Loti sikhiphele lamadoda lana afike emzini wakho sifuna ukulala nawo sifuna ukwenza njengeintombi zethu abazi ukuthi sebekhuluma ngeingelosi hayi kwaze kwabiza ukuthi ingelosi ziphume zibashaye ngokuthi bangaboni kuvaleka amehlo kanti sekufika isikhathi sokubhujiswa njengoba nje abantu sebeyitabani la eSouth Africa abasenamahloni abantu okufeba abasenamahloni ukuthi labantu sibabiza ngama celebrity bavele ko media bavele beyifebe abanankinga yokuthi bawuyifebe abanankinga yokuveza imizimba yabo ngoba uSathane useyifakile lento ukuthi kuphela amahloni kubantu unabazalwane asebephelelwe ngamahloni futhi umzalwane umuntu asibize ngomzalwane kodwa nazi ithathu ila igcwele umzimba wonke kodwa lo muntu engakayifihlile lokuyifihla cha azakubuza umuntu usakholwa yini hawo ibuzo ukuthi ngiyakholwa umuntu ofaka amathathu kanti nilifunda kanjani iBhayibheli abanye ke bakhohliswa ukuthi bathi hayi phela manje saphili ngomthetho sesiphila ngomusa lokhu kwamathathu kubhalwe eBhayibhelini elidala noma eTestament elidala manje kuthona manje sesihamba ngokukholwa hayi ngomthetho hayi ngokubona basho kanjalo abantu angazi ukuthi bashiye kuphi izwi la ethi inkosi uJesu angizile emhlabeni ukuzochitha imithetho nabaprofeti angazi ke bakushiya kuphi ke lokho ukuthi bakhethe amavesi athize bashiye amavesi athize lokho kusuka esihlokweni kusuka kuSathane angithi leli vesi leli lafika livela kuNkulunkulu kuAdam noEva lithi ungadli kuleya muthi mhlazane udla uyakufa nokufa uSathane mayesesithi nizokwazi ukuhla nokubi yebo ishilo inkosi kodwa yalicisha leli vesi lokuthi ke nizofa nokufa yabona ke lelo vesi masekhuluma uSathane aliveli kunamavesi masekhuluma uSathane nangabefundisi angaveli ukuze intando kaNkulunkulu ingenzeki uyazi abanye befundisi ungaze bancome ukuthi hey bayalikhuluma izwi kanti yodwa into abayenzile lama vesi asemqoka abalekile bawafihlile benze nje no njengoSathane ukuthi balikhulume kahle izwi lizwakale kahle kodwa nje bafihle amazwi aphilisa umuntu njengaleli vesi leli kuMateyu 17 verse 21 hayi olibheka lapha kwamanye amahumusha amaningi ngeke ulithola ngiyalazi likhona eBhayibhelini lesiZulu likhona ku King James na ku New King James ayobheka ke ko NIV uyobheka ko Good News ubone uzothola yini la ithi khona inkosi lolu hlobo lwedemon aluphumi ngaphandle komkhuleko nokuzila ukudla awubheka amanye amahumusha sibone uzothola yini kwamanye livele nje kufika ulokhuza uverse 20 bese kubeqiwe kuverse 22 mina ke mangifunda iBhayibheli okujwayelekile
qapheli ngaphandle kokuthi ngizoshumayela ke kufanele ngibone ivesi ke engifuna ukukhuluma ngalo ukuthi ngifunda vesi bani manje uyofunda ke wena ungathi hayibo kunevesi engekho la sebenza kanjalo kuSathane usengene nakoma Bible Society manje lezi inhlangano ezibhala amaBhayibheli uSathane usengene phakathi kuzona ngqo sekubiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu abe nomoya kaNkulunkulu sikwazi ukuthi silonde amazwi kwesinye isikhathi ukhona la ngeke ngawathenga khona amaBhayibheli ungathi ngiphambene ekhaya eze ngibuza ulokhuza unkosikazi hayibo wathenga amaBhayibheli kanga ngithi angazi mhlazana kovalwa amaBhayibheli njengoba sebeqalile nje ukwashintsha bakhipha amavesi mhlawumbe ngophaphama sekusele lama wonke lamaBhayibheli lamavesi angekho ngingasi ngizowathola ingasekho indlela manje nje kubalekile ukuthi umntwana kaNkulunkulu abe nelokhuza neBhayibheli hayi la sefonini mina ngikhuluma ngeBhayibheli leli ngoba kancane kancane uyothola ukuthi ifoni yakho sekuthola ngama-updates aleli Bhayibheli esefonini yakho dukuduku siyabona leli vesi alisekho hawu kanti le update bisho ukuthi kuzokhishwa amavesi athi le nto lezi ama-electronics into lezi zenziwe ilokhuza noma ngithi ke ngoku at least ngokwencwadi kaLokhuza kuthiwa bani Enoki abantu bafundiswa iscience ngamadimoni yikho iscience uzothola umsuka wayo izokutshela ukuthi uNkulunkulu akekho so na kuma cellphone la uzothola umsuka wakho namadimoni manje bazowenza abantwana bakaNkulunkulu bafaka amabhayibheli nento engcwele kodwa uSathane ngoba kuyiproduct yakhe uzosoloko ehlokolozile nje ukuthi akungena into yakhe noma kokungenani makuphuma into zikaNkulunkulu ukuze egcineni kungenziwa intando kaNkulunkulu ukuze kuvele ukufa ithi inkosi uJesu ngoba uSathane wayengumbulali kwasekuqaleni kwangokukhipha lamavesi uqonde khona ukuzobulala ukuze ingenzeke intando kaNkulunkulu kodwa thina la sifundiswa ukuthi asikhuleke ukuthi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini ngeke ngasho ekuqaleni ngathi ngikholwa ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala umhlaba nezulu wayekudala esezulwini lakhe lesithathu manje kusho ukuthi lezi zinto wayeyikhuluma esezulwini kodwa ngoba umuntu umthandile kwasekuqaleni mayedala umuntu wamfakela umoya wakhe waphefumula umoya wakhe ukuze umuntu aphile namhlanje ukuze umuntu aphile udinga umoya kaNkulunkulu umuntu uphila kanjalo nje umuntu uphila ngomoya kaNkulunkulu akakwazi ukuthi umuntu aphile ngaphandle kamoya kaNkulunkulu inkinga nje kwenzeka i-exchange mhlazana umuntu elalela uSathane kusho ukuthi kahle umuntu uphila ngomoya walowo amlalelayo kwenzeka i-exchange kwangena umoya kaSathane kwaphuma umoya kaNkulunkulu yikho namhlanje kudinga ukuthi ke ungena umoya kaNkulunkulu and mawungena umoya kaNkulunkulu kuyacaca ukuthi kaSathane uyaphuma yikho phela inkosi uJesu ithi umoya omubi mayisephumile kumuntu kusala kuclean lapho kodwa mase ngaba sekuphuma umoya ongcwele kumuntu ngoba esonile lelo demoni lelo liyakwazi ukubuyela kulowo muntu lithi hey ngangihlala la manje sekuclean manje sekune space bese libona ukuthi ukuze ngingabisaphinde ngikhishwe la into ezongisiza ukuthi ngiyofuna amanye amadimoni anamandla kunami ngoba kusho ukuthi ngize ngiphume la bengingenamandla ukuze ngihlale nginethezeke la angilanda impi enkulu shilo umntwana kaNkulunkulu efakaza la ukuthi kunezigaba ngisho nezabathakathi ngiyakholwa ukuthi nakubona amadimoni kunezigaba zakhona leli liphumele libona ukuthi angifisi ukuthi ngiphinde ngiphume ngoba maliphuma kungenzeka likhishwe ukuthi mali esikhogweni enamadimoni asaba kabi isikhoko amadimoni amsaba uNkulunkulu ngoba esaba isikhoko ufunda uMateyu 8 mawufunda laphana amadimoni azamncenge ancenge inkosi uJesu athi
ungasijezisi noma ungasisi lapho singakafika isikhathi sethu okungcono sifake kulezi ingulube singene kuzona okungcono masingene ingulubeni yabona ke masikhuleka mangabe inkosi uJesu yakwazi ukuthi iphendule umkhuleko wamadimoni kangakanani ke thina asikhulekeni bazona asokhuleka singaphela amandla uNkulunkulu uzosenzela ufunda ulokhuza uLuka 18 uqale lapha verse 1 ufunda verse 5 lapha lithi uNkulunkulu uzosiphendula emkhuleko wethu masinyane ngokusheshsha speedily uma sikhala kuyena thina abantwana bakhe ubusuku nemini azosiphendula masinyane kodwa uma siphelelwa amandla sikhuleke kuphela amandla angazi noma sizophendulwa yini ngoba icontext akhulumela phezulu inkosi uJesu ukuthi asikhuleke singayiki mayithi inkosi uJesu masikhuleke singayiki kusho ukuthi kukhona la umntwana kaNkulunkulu angakhuleka kubonakala sengathi umthandazo awuphendulwa njengoDaniel wakhuleka 21 days later still impendulo kafiki hayi ngoba engcolile kukhona eminye imkhuleko engaphendulwa ngaso leso sikhathi hayi ngoba umuntu engcolile kodwa okubalekile ukuthi akangaphela amandla ngoba mhlazani kwaphela amandla ngazi noma uzonqamuka impendulo yalo mkhuleko ngoba naye ingelosi ngabantu bokuGabriel ithi akekho umunye ongilekelelayo ngaphandle ngoba yayibhekene namadimoni lapha emkhathini ithi akekho umunye ongilekelelayo ngaphandle kwesikhulu seno uMikhayeli kusho ngamanye amazwi nezinye ingelosi ziyabona iyashisa impilo lapha nenye mhlawumbe yaziqathula ukuthi akuthunywa ngami lapha kusho ngamanye amazwi ngesikhathi uNkulunkulu elethe impendulo yakho le ngelosi ethunyiwe isabhekene nempi lapha uma ufuna iqhubeka ibe namandla okuyilwa le impilo eyongelosi qhubeka uhlale emkhulekweni njengoDaniel kuze egcineni yenziwe intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ukuthi ocelayo akaphiwe. Kuyintando kaNkulunkulu nje lokho. Ukuthi mokwacela nje umntwana wakhe uzophiwa. Kodwa impendulo yakho ilele ekuthenini uyaqhubeka yini nomkhuleko wakho nakho lokho ukuthi yenziwe intando kaBaba uNkulunkulu emhlabeni njengoba ezulwini yakhulekela lokho. Lo mama ungana sikhulekile.